يعني رجل يشهد واحد بحق له يشهد، بس إذا ما تشهد لازم يجيبوا امرأة تنتين لحتى يشهدوا. المرأة لازم تسمعي كلمة جوزك، لازم تسمعي كلمة الرحمن. خدام حاجة أن تشوفوا الوردات من شيء ثلاثة زميلنا. گرفت قیز نوار که هست. نقطة تشوف دانلو يبغى گرفت قیزه خودش. ولا قيزي مرا يعني بالعكس مرا خوزي أفضل لوي مرا بي. لو حد تشتكي كوني بكي بس قيز بوسكي خوشكينا. شميت ساكن أقول كل بيه ما أنا بتش أم قلني قيزو بدل حقنا قلني بي. أم قلن نابل. هو مش أحسن مني. هو كلمة هنالك إنه هو ذكر أنا أنثى. لا والله أنا فيني حق مارس حقي مثله. خطوات اللي هو بيمشيها أنا فيني أمشيها. كل شيء فيني هو يساوي أنا. نویم فیدان محمده اول ما هو پروردم ما بکر هوا خطی گلی اوی روبیا به خصوص به روبیا ما بکری ام کات نوف ملت انو ما قام که پرورده وکن و ملت گیب ما رو مشارکت کرد ملت گیرو زیبین تزانی و اما پرورده وکر جبو انجام خاراکن جبو جوه جن دشکینتم ام دخوازن ام نفتن تشتی باری گورا فکر ما باری و فکر ما نکوس و فکر سرکتی ما رو کری تزانی ام دعلمن ام حرجنک ام دخوازن ام بعلمن فکر سرکتی بما سری خوب ما رو کری تم دبی جن فخير جن تم جنه دشکینی ام نخوازن جنه بشکینی ام دخوازن تم جن سرکفتی به جواك سركفتي به بخول سر تعصب الجنسي وحقيقة القيادة أنا بخود ديرو كي خوف عم كرن تاز بخود برنياني نانا أم الجماعات كروينا كاس نزان ديرو كي خود شيا ده علمان ديرو كيش بر ما أخفتن جماعة كرنياني أم علمين أخفتن ديرو كي جي فرونا إنه بريف ريكورو دارن بدار كده دارن ديرو كي خوزانم على الأقل زانم ديرو كي خود شيا جو كداري هاتنا وبارك هسي نزاني كجان جناب جاي برس كديرو كي تكداري دوكام أمش فلان دارنا بس نوا بيتوني حقيقة بخود درصد أم دبنجي بتاريخ تاريخ المرأة جي خوش دان ودار كرنا ولد ما بخو خوش بياني وتعصب الجنسية الجينولوجيا الحرب الخاصة الثقافة والأخلاق الوطني والهجرة والدفاع المشروع بخو يمفيش درسنا برخوشة وجواكي ماجي هلبت تزوني بسركفتية مش أو سركفتية دو تشاو روي كبر خب بدج وبخو ما روي حد دانا كهيرو روي بينجيا وبخوش ده هيني دهار نهار وما مونا يعني نحن عم نحضر الدروس وعم ناخذ الوردة وعم ناخذ هذا شيء نتعلم كل هالشيء يعني نحن لازم نشيل درس من هالشيء. نوفي من جودي مسلم ومن برودة أكادن برودة مع لعب علمهم أفير ببهم ومعلي أم فرق جداهية ما بين جن ومرد جماعة زمان بهنجي تيمي جن كرنا زور زحمت ده ودخوازن برودة شيء به معلي معرف بيش كافي معرف فكري خازن به وك فكري سلوك دخوازن ماجنيجي إنه جن خابيروس دبينن مفيدة ديت إنه معرف ريك دكتور هاري معرف راستي زمان به معرف زمان به أمواج جن إنه كادمة إنه فرق جداهي تنابه ما بين جن وظلام داجي إنه تيمي مير إنه حكم السرجن نابه إنه تشوها وميرة إنه جن جوا كينديا إنه كو فرق جداهي ما بين وند تنابه مستوي هفتكن. في بنجوا دربازي پرورده بيما جريا كمين دكان پرورده من پر إنه تش مزانين إنه من عالمين إنه پر تش باردو من زاني يعني وقت فكرة جن وقت فكرة سرقاتي متشتوى نزانين بس نوكا دربازي پرورده بيما إنه أبرتش زانم در إنه جماعة رندو أدخازم إنه حرج نجي بجاكي تشيك الخنارنة دربازي پرورده ببه. نوفي من مزگینی یوسفه زگند شیدگامه و که دبی از بعیرا پرشا بیم پرورده را ادخازن هینج به بدتر ام دیانت کاونه بالعکس سان ام دخازن اوی سروکی نم به حسن یعنی این ام به رابن چه کار جماعت خاصه نامه بکن انشالله و فیده مدی ما پردیا یعنی ما هر تشتک ناسکری حوال خواجی ناسکرنه ای پرورده دیده مجیان ما ناسکرنه حس کردن برای مدهای الحمدلله یعنی رنده پرورده جبومه لانه یعنی ام به فهم دکن یعنی ام به یعنی کیف خوش بینه ام دین پرورده یعنی بالعکس میجی ما پر فرابی یعنی برای ما تشتک نزانی ام قرطی بین النقل تاني كاتم پرورده که ما بيردان كم جو حوال أرتا اسكتم تكام پرورده معجبون یعنی بالعکس میجی ما فرده که یعنی حس کردن برای مدو کاری حواله ماده یعنی پرخوشته به. اکی بیم گاوردن چیان یعنی اره برای وقت زبده تأثیر ظلام پرل سر مهابی ادوره و حتی یعنی مرازی کردن دای سلف کوک نارازی به یعنی و پرده تکام کار داره
يعني قناعات كربه يعني الحمد لله يعني بخود به هارا ورا بالعكس نكو يعني بالعكس ام پر خوش بینی اون پکی خوش بینی لانه ام دعای عالمین به پرورده ولی کد به از پرورده از ود عرید بم ادکم میجی قدارم ولی قچکی خراج بی که خراج کفتی خارا حوالت خار یعنی از جرد بم والله یعنی پرورده مهرو پر خوش بی هرو حوال به دن کرنا کر یعنی هین میجی می ورا فرده به الحمد لله یعنی میجی گیان الحمد لله فکریه و بی که خوشی به حتی بخارانی پرورده